Moja prva asocijacija na Ekonomski fakultet u Sarajevu jeste prije svega kvalitetno, moderno i priznato obrazovanje. Mjesto gdje mogu steći praktična iskustva i dobiti diplomu koja je priznata kako u našoj zemlji, tako i šire. Sjećanja su divna, naravno, i taj naš fakultet koji je stvarno i značajan u svim našim životima, svim studentima koji su bili u tom vremenu, s kojima se i danas čujem, družim. Uočavam u stvari značaj internacionalizacije i razmjene međunarodnog iskustva i svakako naš fakultet je prepoznao to kao značajan strateški cilj u budućnosti. Naš fakultet pruža raznovrsnost metoda učenja, to ja vidim kao spoj ugodnog s korisnim. Mislim da su vannastavne aktivnosti jedna od jačih strana ovoga fakulteta. Instituciju koja je vrlo dinamična, specifična i karakteristična zato što ima veliki broj inovativnih stvari koje nudi za razliku od drugih fakulteta. Moj prvi kontakt sa Ekonomskim fakultetom bio je kada sam se upisao kao bruc u 1957. godine. Entuzijazma je bilo, želje je bilo, tada nije bilo ovakvih uslova za studije kao danas. Jedino što smo mi imali to je bila tabla, kreda i spužva, ali bila je jedna jaka želja da se nauči nešto i da se napreduje. Moja vodilja je bilo to da sačuvam ovaj fakultet i pokušavala sam na sve načine da zadržimo naše studente u što većem broju ovdje i da ponovo obogatimo fakultet sa nastavnim osobljem. Profesor Kotler je došao u Sarajevo profesionalno i on je došao po našem pozivu. Istina, bio je iznenađen jer nam je rekao da u ovaj region nije puno dolazio prije, ali se sjećao jasno svog boravka u Sarajevu 1985. godine. I na neki način, razgovarajući s nama i držeći uvodno predavanje i kasnije i određene seminare, rekao nam je da mu se čini da je i fakultet i Sarajevo da su na neki način bolji, svjetliji. Na samom Ekonomskom fakultetu dobili jedno jako široko znanje koje je meni jako puno pomoglo u mojoj karijeri i da sam jako brzo, zahvaljujući upravo nekim specifičnim vještinama i načinima na kojih smo ih obrađivali na samom fakultetu, vrlo brzo dobila priliku da zauzmem najviše menadžerske pozicije u velikim svjetskim kompanijama. Ja bih izdvojila jednostavan životni princip koji ovdje naučite, a to je da rad donosi rezultat, a da rezultat donosi nagradu. Prednosti su bezbrojne, učite neke konkretne stvari iz prakse i struke kojim ćete se baviti, ali s druge strane učite se i principima kako tržište rada funkcioniše, na koji način da se istaknete, kako učiniti da vas drugi čuju. Study at the University of Bamberg and things are a little bit different there. Professors are a little bit more distant. Classes are huge, there are a lot of people and most of the time students are more or less just a number. And that's what I really appreciate of the faculty in Sarajevo. You should choose this faculty if you want to study in Europe, in this continent, but you want to see something different. Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu je u prethodnom periodu dobio 3 najprestižnije međunarodne akreditacije u sferi visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. 2009. godine ISO certifikat upravljanja kvalitetom, 2011. godine AQA austrijsku akreditaciju i 2012. godine najveće dostignuće u visokom obrazovanju EPAS IFMD programsku akreditaciju za naše programe na engleskom jeziku, finansijski menadžment i marketing menadžment, što našu instituciju svrstava među 57 najboljih ekonomskih fakulteta u svijetu.
Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu trenutno je jedini fakultet u našoj zemlji pri kojem djeluje odjel za odnose s javnošću i to već 7 godina. Ja se nadam da ćemo dočekati u nekom miru i prosperitetu narednih 60 godina. Bosna i Hercegovina je najveća. Mislim da smo zaista po ovim akreditacijskim procesima najozbiljnija škola, a u regionu jugoistočne Evrope smo također izuzetno prepoznatljivi. Ovaj fakultet, iako je fizički na Balkanu, svojom misijom i programom je potpuno evropski. Moj benefit studiranja na ovom fakultetu, pored onog očiglednog, dakle, pored sticanja znanja i iskustva kada je u pitanju ekonomija, financija i tome i slično, jeste također ta neka mogućnost da razmišljam dosta šire, da razmišljam kao preduzetnik, da razmišljam inovativno i kreativno. Kad sam završio, da, pokojni Davorin Popović, znamo ga, muzičar, moj veliki prijatelj, prilikom diplome, svi su u hodniku, neko donosi rakiju, viski, ne znam, čokoladu. I onda je Davor donio jednu štrucu, što mi kažemo, kruha, i onda je tu nekako za vezu stavio mašnicu i onda mi je prišao i dao, poljubio i rekao, evo sad si svoj čovjek, sad imaš kruh u svojim rukama.